Sungon na serius ko biya bang. Lagi marawa do. Daging bareng matami lagi marahuan. Marahu bang. Daging bareng matami lagi sibuk kon. Sibuk marahu handphone di kotak kati. Imat ko. Alelek ko mar Android, so di pedang iboto. Arong nunubo to bang. Unang sala ho. Mar Facebook dah, mar WA, mar game. Wala ni baru video tam. Nampenting ada ko ba to? Na baru tuh pwede boto di. Kasi boto om medyo na bekerja online, bekerja dari rumah. Ada yang di Jabo bang ne, di luar do ne. Amang teh istilah na dari bodat. Ay salak ko tuh. Budang bang. Dangi maksud tuh. So nari marahu doro tuh so. Dijak kusan bang, emang ada hotspot do. Nang ada hospital. Tolong aja bang. Tuh kantor polisi aku minta tolong. Serius di bang, hotspot jo, nang marpaketi na ya. Api gak ada ro orang merpaki. Tulu hari telu baru bang. Masih miraki. Syaratku tuh deh. Aku boleh seperti. Pasti semua di bang. Ala na mula merpaki to. Sudah namang gor buru-buru di ceto. Lo tinagtani ala kape di ceto no. Terus juga abang dari wow. Dia baru cara na bang, kasi boy marpake tao. Batu hor, otoneho. Masalah na, efek pun ada bang. Merpik rolo palay ring boto. Maka namang itu sara na to bang. Tong syarat buto deh. Gadis mahal ini luar pakai na. Oh itu aja bang. Permisi aja bang dah. Masih ugar sempok ko sudah pakai jo. Palay do dang diwoto. Motor pe bang, ugar sudah pakai iwe. Ngatur paket. Oh, ngay tero bepe pakai mi. Oh lo, om mana? Ale 5 giga do. Ale tu di mana ko paket ton. Oh, ugar sampai. Nagkuboto. Api na bingung nga. Papodo mo di sini. Mantap sarang bang. Di ba ba sige mo di po? Parbeng tindangan dong nih. Sadar yun. Padahal alam pidoin na pin eh. Iya parbeng kelon. Le, video parbeng kelon jauh. Nang adong be, aduh bele, di baik corona. Jemang dia nang adong betul bengkek. Nang adong belekku. Ala na masa corona nuai. Iya memang, nasib sudah sadar yon. Bandi na bocor. Amane banjarun. Ali adong dono bawa tulay bengkel online nuai. Ala na nuai nglay, serba online nama. Bekerja dari rumah. Oh iya hati. Le, adong dia mau bengkel ni. Adong le. Oke lah, yang berarti dah.
Ah, dia masih hidung sama non. Pada mau tahu ya sudah jelmon, kurang ajar deh. Gon, mambegal na makarejon. Sarap pasimangan. Kung tutuloy sa unang karejon. Tulido, pangalan mo sa mga. Dangadong bang, dangadong marepeng nga ba? Dangadong kin ba? Pato, pakaluar, pato. Dangadong ba? Pakaluar. Sa lajol maro bang, pijol man na susa no? O ladong, de, pakaluar. Pakaluar masasak kumi. Buti me bang, rak mambigal me tiso. Ani mo, ambigal. Oh, tole ma. Ay ka ma, so, tamang mo. Anne, anak na mamora doraan. Pakalur ni sakumi ito. Pakaluar ni Sakumi. sakumi. Ah, ano pagkaluar bang? Pakaluar ma. Ibes ang gaya mi anak na mamora do. Siguro. Pakalur sude. Sila na dalam mo ida marsak mo do. Nangadong bang. All pakaluar ma dong de. Anak na mamora do, pakaluar ma. Godang lo hepeng jabu nami. Pay mahamu meso na sa walap. Ay mo to itu to. Daw, tutudo bang. Narak ko kepeng numay. Paha, pakaluar. Oh. Atong pay mahamu meso bang. Arang dapek 5,000 na jabu nami sa walap. Ba na rohamo. Tapay mi so ni mana? Dapay mama, dari parang dapotak kita. Bo sudah peng mida. Bo rom sekto son. Bete ako marepeng na may tao. Sumo tapay may ma. Marambong mo siya. Liling na eh, Julme. Olo ba, apeng ang mulai sang siyaw. Manang buwan, minang mungkin pero. Ayo, nagginga ni. Ipalaso lawi man ang mga laepeng ne. Ba di ebe oloro to son? Lo masongo ni. Minta maaf sa keluarga. Makana, walang mambigali ba unang tanggutang. Amat tungi bigal lo nagking. Manigwa mo siya na. Tay mak, ulit minta. Langdam. Sumo na sa resik ko biya bang. Nalagi marawa do. Action. Nang di na ba tami lagi marahuan. Cara na bang, asa mo nga kita. Batuhor, otoneho. Masala na, hebek ko na dong bang. Action. Merpik rolwak, palera yung boto. Action. Maka na mang idosara nga tuwa ba. Idosara nga. Saran. Sara udah kinjo. Sara. Udah kinjo. Sara. Udah kinjo. Sara. Udah kinjo. Sara. Udah kinjo. Sara.